Na kajingkan rei bat jingjelai udrok ha kajala uwe urukot jang kenyau terap youth council HYC ulapan the right to information ha kabayadei bagajingi kunjong ke sorkar ya kathma persya udrok lingba ka dream project. Haba kren chikala pathai kubor ha kasau trek nailor ha Shillong Press Club uba enlang sawian unong pan RTI ulay thu balingba ka RTI jong kasnem arjar arpulai bat arjar arpusau kasing kalayo ikjuba baga sorkar lingba ka budget sanction ka bah ndriu point khandai phau klur tingka bat nakani ka pisa ladap lut ndriu klur nyopun ndriu lak ndriu hajar lai pu ar tingka ka sorkar ka lamang ru sya ka dream project shiklur tingka ulaong nakate kan ndriu point khandai phau klur tingka ka sorkar ka laplut kumba ar phau lak ha ka program anti narcotics di program ka bashisngi nakaliang nong pan RTI ulabu ka jingkali da ka boong haba ka pisa balamang kabon balai pade ki kinrei hadu kat ni ki drok pat ki nong di drok ha ka jala Youth Council sangkimi gidan hangi ketika lokasi meminta ban bedai bat ketika RTI ya kabar kalian jom ka HUC sangkimi di lafai ka bedai bat isu ke balong related bat ki drugs kalian jom ka HUC di lafai ya kene ka RTI home department kabedai bat ki details ya kaba pasang kalapan bat ki details ba nakalian jok HUC kalapan kolong ba katlu teli ki number of cases ya kaba nakalian police department kala yo apan register ini ki license ngila palo ikini ki details kabedai bat ki initiative ya kaba nakalian ka sokar me kalian kunjuk ke police ila shim kabedai ban yakon pasha drugs bila jelai apa kini jelang juni ngila palo ikini details kabedai bat details of awareness campaign bat ki programs ban conduct na kalian ka social welfare ba kunjur kalian tenat kulit ngila palo ya ki details haror ki specialized team ki ban yakon pasha ya ka ikino kai drugs khamtame ya ka jing shalang drugs na sabar ka jela hani hapo jela ka juni nang taro ngila pan ya ka details halor ka budget ya kapala sanction bat ya kapala allocated shapo jela media juni robede bat kumno ko kon persya drugs nang tagi la pano ki details ba kun ki number of police personnel ki bala specialized but deploy ki kon persya ya ka drugs bat kumjuro ilapan ki details ba kun ki rehabilitation programs kumjuro ki support services ya kapa kalian program megania kanale but katkum ka reply ka pamilyo kini kilong ki reply ni katkum ka RTI ka juni ni habang ila kili halo bedai drugs ila kili hakaba ki number of arrest ya kaba kalian jung katna pulit hakni ki light system kala yo katkum ka record ka juni kalau hadu mentah larangi compare system kini kata lagu parajar arpau ki number of arrest ya kaba kalian jung pulit kilale kalau hadu mentah tu kalau sanspa sangwut di aras kiba nakalian kulit kala shim bat aras ki drugs peddlers nata gila yoro ya reply kabine bat ka case register but dispose but total ju dinero kalau hadu mentah kini kilai sosnan kalau ki case barat register haklen ki police station jong ketika jong kini ki notary district mar bila patang po kasih jadi hins ki case barat register apa ki NDPS Act kilong laispa lain teli but ki case ki bala disposal apa ka NDPS Act adu mentah kini ki license kalau aspa lain para teli but nalor na pedang kini ki sanspa khasau teli ki aras case but ba kini ki laispa lain teli ki register case but aspa lain para teli ki dispose case hadu mentah nakaliang jong katnat puleti habro kini ki notary ki district kila ban secure ki conviction tang khat arut but inilah panro halor ka bedai but yang ki drugs ki belayo kendrok da ki knat pulet paper apo kini ka kasih jadi but hakini ki license kunti ka jingyo kendrok yau drugs heroin hakini ki sausam kunti kalong apo is kasel shipo kg 8.44
Apa East Janti Hills 14.48 kg. Apa West Janti Hills 285.59 grams. Apa Ribha District 5.97 kg. Apa West Khasiels 9.2 kg. Asal West Khasiel along 10.58 grams. But Eastern West Khasiels kalong 2 grams. But you Kenja kalong Sau Hajar Arspa Lai pun Hendrup Kundai kg. Kani kani haborok kinyo tili ki district. But budget ya kaban kalian jong ka HWC kalapan haluar ka jing penur jong ka Sokar Jela. Kabidai bat kani ka isu penyekon persal drugs. Nakalian jong ka sang giliyo ya ka reply akaba ka Sokar Meghalaya namta usnam arjar arbai arjar pusat kala pulat kala dan ya ka budget sanction ka bolong hendru keluar kendai pulang. But nakane ka hendru keluar kendai pulang. Nakalian jong ka Sokar kaliyo ban pendekam hendru keluar hendru nyulang hendru keluar nyulang hendru hajar sispa lepa tingkah. But hakane ka bisa ka sanction ban ikon persal drugs. Nakalian jong ka Sokar kala invest hakane ka dreams project kata ka project ka bangitep ya ka Sokar kala thau khnang ban yarap iki khul samla menyerap iki rehabilitation center hakeleng ka jela. But hakane ka dream project nakalian ka Sokar Meghalaya hakane ka system mentar kala pulut hadu shiklur tingkang. But susu hakane ka reply ka jungi nilai iro ba nakalian ka Sokar deba kane ka hendru keluar kendai pulang ya kabala ya ka Sokar kala pulut hakane ka system mentar kala pulut ro haka jengrakhi ya kata ka anti drugs day hadu arpulang tingka kabade ka program ka batang sisni nantaro kala kila adu ka reply ba ka Sokar kala pulut ro hakini ki intervention program for anti drugs ya kaba kimsim na specify ki program ayu but hakane kala pulut sau keluar sampu pralak nyu sau aja but nanta susuru ka Sokar kala aru yaki jingirat shaki voluntary organization di bojudan benta bijukan persai drugs but hakane ke benta ka Sokar kala pulut adu arpo pralak hajar tingkah but kumbang ngili ba ini jingpulut ka Sokar ngili ba kai ka initiative nakalian ka Sokar ka shem dai ka basmo pla kalong ba adang kani ka records ya ka ba ka HOC kala yoro naka Ministry of Social Justice and Empowerment jong ka Sokar India kabedai bat ka National Plan for Drugs Demand Reduction ka basmo pla ni kalong ba ka Sokar Meghalaya kadai tang maka ka jela Meghalaya kadai tang maka ka ba kaweni ki jela ka baritam hangni apo ka Northeast ka bedai bat ki beneficiary ki bayo jumuntay na kanika scheme ka ba lamang kerpang da ka Sokar Padang namar ba darang i-compare ki beneficiary sangi iiba ka Madipur, ka Mizoram, Kinagalang habang ada pi-check do ya ka records pi-check do na website jong ka Ministry of Social Justice and Empowerment iiba ki beneficiary yang itu manos nam ki ka beneficiary ka numbers kam dunai ki khasal spa arhajanut kita ki dei ki drugs adek ki biyo jumutai na ka scheme ndrai ka basmo pula kolong ba ka jela ka jungi hausnam arhajar kapra kidantang lai spa kundai ngot ki beneficiaries hau arjar kat khandai ki longtang aspa khat sawon ki beneficiaries o arjar arpho aspa arphuai ngot o arjar arphuai aspa khandai phunyo ngot bat hau arjar arphuan tang thamhuai ngot kene kadai ke jingkli ya ka bakas ya ka bana kalian jame si ku ka undo e jingkli boleh ki numbers ki beneficiary ki longtang kane habang ada ipet ya ka figures kumbang i dangshan ka assembly bau minister jong social welfare lapun bena hapo ka assembly ba kata ka figures jong ki drugs addict hapo ka jela jong kana kiyo ka arlak skalaila but kani ka figures kalong very high na ringi compare but really compare ba ka scheme ka ba ka sobat ka penterkam kampanye hak satya delilero but iba semua begini kadai failure na kalian jong Sokar department na kalian jong Sokar Meghalaya ban shimik initiative ban penterkam hak ekini scheme ban khamta me ya ka jingbong la jong Sokar ban shimik ka opportunity ban convince ka Sokar jela ban kan the ekibun ban the kham he sanction ban ikun persai drug sada ka jela Manipur ka jela Mizoram ka kiwi jela ko ka Northeast kila ban
Yua ikla ki kila abot ai jingirap ki hajar not ki beneficiaries ke ibot ke jingia ba kasukan magaya kalapan ai jingirap ki beneficiaries tangkat ni ki namba. Ba ni seluruh ba ki kumnu na pendekam ya ketuk pisah handuk keluar ni pulang. Hadrai nakaliam ka tana social welfare commission na provide ya kena gunu ka specific detail. No kumnu na pila la implement yang ketuk pisah handai ke suabit in general. But kani hi ka let's say bila apa nama sistem lada sistem la keluar adu kata keluar esek ka figures kal de ban haram re belai ka figures jakan nak alak ka kiu tang apa ka sistem ka kiu adu silam berkani ka petiba let's say what ka pisa jong ya ka balambang ya ka balab hak rabang bani kundrox esek idan ki politician ki balabang ban salade kani ka let's say limba ka RTI ni semua ba ka dai kunta hivi namar balana ada kila plot kata let's say ka figures ka de ban haram let's say nak alak dolar rakam haram pala do let's say sistem kawa ka ban haram re ka gadak jengkri kalang tumban ba jakaban ni ban haram re ka figures ki ban kani ka keluar nyo pulang let's say kadan kan jengya bam menurung let's say ya kani ka pisa pendokam tang sibenta ya namar pangilari petro haba organize serta ka anti drugs dia ka batang sisni wandi program pulut adu art pulang kata ka bumna ban piang setia nomor art pulang kadai ka amang ka bola heba let's say art pulang kila pendokam let's say ki akot iki school kila akot iki rumah rengi iba ki program ka pelong hak tu sini ki invite isu di dunia ki organization ki invite tang arai wet kamde ba ong ban invite ki phopomot kan i ka pedi ba kadan ka jingbam sap ka bede ba ka jingpetre